U Srbiji je jedinstvena manifestacija Dan javnih službi i ovog septembra na Gradski trg dovela je velik broj mališana predškolskog i školskog uzrasta. Prilika da se nađu za volanom policijskog džipa, zavire u vozilo hitne službe ili razgledaju vatrogasnu opremu za naše najmlađe sugrađane bio je doživljaj za pamćenje. Najveće interesovanje vladalo je na štandu policije i žandarmerije. Mnogi od ovih mališana sigurno su otvorenih očiju maštali da jednog dana obuku plavu uniformu. Za mogućnost da dodirnu policijsku opremu, oružje i uživaju u spuštanju sajlom, zaslužan je Centar kreativnih ideja Kreativija. Dan javnih službi je zamišljen kao manifestacija koja približava rad javnih službi, deci školskog i predškolskog uzrasta, ali i svim drugim građanima Kikinde. Ono što je specifično za nas i jedinstveno u Srbiji, da mi na jednom mjestu okupimo skoro sve najznačajnije javne službe koje rade u Kikindi, ali i u Srbiji. Pored naših lokalnih službi kao što su ASA, autoprevoz, dom zdravlja, tu je čak i KIT taksi i javno preduzeće Kikinda. Imamo i naravno policijsku upravu Kikinda, imamo goste. Ove godine nam je tu konjička policija i predstavnici žandarmerije koji su, mislim, i najatraktivniji ove godine. Da, tu nam je granična policija koja je uprkos velikom poslu uspela da odvoji 2 vozila i ljude da dođu u Kikindu. Podršku manifestaciji Dan javnih službi ovoga puta pružila je lokalna samouprava. Dan javnih službi je jedan veoma koristan dan za sve građane Kikinde iz razloga što na jedan neposredan način možemo da približimo sve ono što javne službe rade, da se građani u jednom neposrednom kontaktu uvere sa čim raspolažu to naše javne službe i da se određeni eventualni jaz koji povremeno i postoji između onih koji obavljaju javne dužnosti i građana na najmanji način, odnosno da se što više približe. Ovo je sada već postala jedna tradicionalna manifestacija. Ono što za današnji dan možemo istaći jeste da je lokalna samouprava obezbedila da i naša deca sa sela, dakle iz mesnih zajednica, dođu u Kikindu i da aktivno učestvuju u ovoj manifestaciji, da se upoznaju sa svim ovim zanimljivim stvarima i da im priredimo jedan lep dan. Pripadnici policijske uprave Kikinda i ovog septembra rado su se odazvali pozivu organizatora manifestacije Dan javnih službi. Uvek se trudimo iz godine u godinu da što više uveselimo naše mlade sugrađane i ove ostale naše građane, da im se približimo, da im se pokažemo u nekom drugom svetlu kako možda ne očekuju to od nas i možda da podstaknemo nekog dečaka ili devojčicu da nam se jednog dana pridruži i da postane policajac. A evo šta se svidelo najvernijoj publici. Pa volim da postanem vojni policajac zato što oni brani Srbiju. Voljela bih da postanem policajka, najviše su mi se svidjeli ovi policajci na konjima. Najviše mi se svidjela vojska, na njihovom štandu sam vidjela puške, mitraljeze. Najviše mi se svidjelo kad smo ulazili u kola hitne pomoći. Tamo smo vidjeli mnogo stvari za lečenje ljudi, slušali smo razne vrste sirena. Već smo bili ovdje, a danas mi se najviše svidjela policija, jer ima jednog jako lepog psa.